turasoma muri Zaburi. Nanjye sinjya kure, ntabwo ndi butinde ku mwanya bacu bakoresheje, nanjye ni nk'uwo hafa. Zaburi ya 75 murongo no wa 2. Zaburi 75 murongo no wa 2. Bibiliya ukwicara papa kwa gufata kuri clavier. Mana, imikrofone kiravuga neza. Mana, turagushima. Turagushimira koko izina ryawe riri bugufi. Abantu bamamaza imirimo itangaza wakoze. Amen. Abantu bamamaza imirimo itangaza wakoze. Amen. Dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo witeka kose, kuba tugejeje aya magingo, ntaco twatanze ntaco twakoze, n'ubuntu bugeretse ku bundi twagiriwe n'Uwiteka Imana. Warinze imiryango yacu Mana, ntaco twakuranye muremyi. Torero ryawe twarakubonye, abana bawe turaku. Hallelujah. Niwe ukwiriye amashimwe, Yesu niwe wabikoze. Niwe kwiriye amashimwe, niwe wabikoze. Twese twozamura ibiganza twangu haleluya 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 haleluya. Yemwe turashimye ikaze ryanyu, Imana ibaho umugisha. Aha ni muhira, duha agaciro iteka ryose kuhaza. Ntaco twobona twotanga, nta nubwo ntimuzona turambirwe, tuzoza kenshi. Ico tuma tutagaruka hano kibabwire, ningiye akazi ko hinduka kandi gafite guhinduka. Sinkibaye musirikare, sinkibaye meya, singikoze muri banke, kararangiye. Singishatse undi mugore ngo muzomfata ngo nashatse abagore babiri mfite umwe, byararangiye. Ta rero ngiye akazi katarahinduka, tuzohurira hano. Muzobe nk'abanyesiraheli. Abanyesiraheli bagira umuco mwiza. Kuva umunsi Aburahamu abashitsi bamusubiye bakamusigira umwana, bazamasiga igitanda gisashe buri munsi. Iyo ugeze mwabo usanga igitanda cy'abashitsi gisashe. Muzosiga intebe y'abashitsi muno, tuza tutababwiye ubundi twababwiye. Igitanda, inyama z'abashitsi, inkoko z'abashitsi, ibintu byose by'abashitsi mugomba kuba mubifite. Mwavuga ngo amen. Timufite gakuzana uburiri muna ariko abashitsi nyine. Kamwonanirwa je mu wanje cagiye muza, mwaje muri bangahe? Timwari benshi. Si inyama so tujya timwaziriye. Sa amata ntimwayanywe. Mware bimaze. Kandi nije n'umugore. Kandi umugore ntazakora nije wari watanze amafaranga. Ati mwamwumva ze. Mwora mukagira indi ndwara yanyu. Ariko abashitsi timukaza mukora inama yo kwakira abashitsi. Nta mafaranga twaje kubaka. Ni muyaduha aratugwa neza ko twapatanye. Sino kugira ngo abitike tushiki muhira tugurira abana n'abagore bareke kuzoza wenda bagira nk'ibindi bagira ngo tizo gusa ariko nta kindi kintu cabaye. Nuko ubutumwa bugomba kuvugwa. Mwavuga ngo eme? Ico ni kimwe. Kwarugira ngo mbashimire. Bakozi b'Imana kubana namwe n'ivy'agaciro. Tibi agaciro cyane. Ari kera abantu bari bazi ko gukorogana n'abapasteri no guhangana bigezweho, ariko ubundi bigezweho. Kubaha tukabana namwe mukatwoberaho turi bo twubaha nk'abakozi b'Imana ni byiza cyane. Kigitaramo twese imyaka yacu nyine niyo gutarama. Uko nyinungana niyo myaka nyine no kuguza mu gitaramo. Rero Imana ibagirire neza.
jewe natekereje ngo tugane hejuru yo gushima ndashima Imana kubwo abakozi b'Imana. Napoleon niwe mukuru no mustari nubwo mwabona atarimo kuvuga ariko niwe bavuga ngo Felix weceye bukuru yongera avuge two kumva vuba cyane. Pastor bukuru Imana igumugisha umugabo mwiza cyane. Shaka umugabo yangiriye umumaro. Hari abantu babiri mwe nzamuvuga na Shaka nzamuvuga adahari. Niyo bantu banyigishije mfatwa ngasenga nkanabatizwa nantu Shaka yarari. Niwe muntu nabonye aho gitaramo. Noneho ngira umumaro mu buryo bw'umwuka no mu mubiri. Umubiri aho umuntu akubwira ngo uci inyuma uzuryame unarye ku turyo twatekewe n'abashitsi kameme mufite ideni. Mufite ideni seritanda ndabyubaha kandi mbiye agaciro cyane papa. Nubwo rwose tubitera mu rwenya kesha ariko ndabizirikana cyane. Niga kuri iryo shuri hari amakuru gantazama hari amakuru arubuhamya bwanje mutazi. Nigezaga gufungwa sinigeza kubibabwira. Je nigeze gufungwa njewe. Noneho haje umupolisi abantu benshi ntibabizi ko nigeze gufungwa. Noneho haje umupolisi wakaza katubwira ngo ntiyakire umuntu uzoza usohoka ikigo. Noneho nsohoka bamaherusha ariko ntarwanitse kubera ko inshuti na animateri hamwe atsimbukuza nako kantu garuke. Ngere hanze gukitwa dukubitane amabwira ngo ruhusha ruri he. Ati nanije kugura gusa kantu gato ndamasubiramo. Ngo ngwino nkwereke. Anjana muri gereza arafungura. Mbona abahungu bameze ukuntu bicaye. Arambwira ngo injiramo ninjiyemo numva oderi aho kwicara uko hameze biratandukanye naho narinde ngo sohoka nuko nafunzwe nuko nafunzwe numva narinjiyemo gutya gusangera nkari hamwe ngwicara ndicara ngo haguruka ngo mushameze gute ati tiyanejeje nuko gufungwa kwanje umugabo umwe baramubaje ngo se umwana wawe warangana gute abura ukuntu avuga ngo niwe n'umwana nyine wofungwa yabuze uko amuvuga aravuga ati ageze mu kigero neza gutya cyo gufungwa. Yemwe vuga ngo eme ndansindinda naje n'ukuri ndicaye ndasoje reka mbabwire impamvu zitatu zituma dushima Imana n'inyungu nka zitatu cyangwa zine twatugiriye twashimye. Amen. Impamvu zitatu zituma dushima Imana n'inyungu kazindi nka zitatu cyangwa zine twatugiriye twashimye. Impamvu ya mbere izituma umuntu abaduka umugabo cyangwa umwana cyangwa umugore cyangwa umusaza cyangwa umukecuru akavuga ngo agiye gushima Imana nuko Imana ari umuremyi mwiza. Vanessa sefewe. Nuko Imana ari umuremyi mwiza. Nari babwiye ubushize ndabwira ati ako mutekereze umuntu watekereje mu ijuru muraza kubisoma muri Matayo ibice 6:28 none niki kibaganyisha imyambaro niki mutekereza uburabyo bwo mu gasozi uko bumera ntibugira umurima ntibuboha imyenda kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Muyandi magambo birashatse kuvuga iki yavuga izi nyoni ntizazihinga ariko Imana mu buremyi bwayo bwiza yaraziremye aravuga ati mwanyonimwe gahunda yanyu abantu bazoza bahinga mwege muze muri ikigori ntimukimare muryo indete nka zitatu ariko mubeho abantu nibani kudushimbo uryoho tubiri ariko tubimare wowe uzobaho nta suku uzofata uzobaho. Ije kurema Felix yamibwa ngo no muntu kubera ko mutezemo ibintu by'abagabo ndamushira mu bwonko kandi buno bwonko ndabushiramo amagufwa 22 buno bwonko bubakure niba vanga umuntu yakoze accident ubwonko burameneka muzohebe hari amagufwa 22 azengurutse ubwonko aho azino mbavu mwamubona ni zifite amagufwa y'umuntu skelete amagufwa 206 ino zuru mwamubona rizarifata impumuro ibihumbi 10 wumve kandi wumve nawe ukuntu bizi uzumenya ko igitunguru ari igitunguru utakibonye wumvisha gusa gahomuro bavuga ngo nurunyanya ukabimenya wahura n'amase ngo niyo wakandagiye aho uhura tuzuvanga baza bacumba hurure gutya nakawunga ukamenya ngo uyu mutsima gutyo uhiye utawubona uravanze cyangwa ni hurure gusa cyangwa ni mwumva mutadakomeye yemwe Imana no muremyi mwiza. Vanessa sifiwe. Imana yaravuze ngo mwarimwe mu buryo buteye ubwoba bw'igitangaza. Kandi nababwiye hano ndubushize nababwiye ngo Yesu bafashe umugabo w'umusazi baramuroga. Yesu yambutse inyanja y'Galilaya ngo asanga wa musazi arahari yamuhagarika gahunda zose tinokomeza gahunda umusazi umuntu w'umusazi umuntu naremye kamurema na bino bintu byiza byose ugira amatwi uzawumva uzutekereza ufasha societe ufasha ba osengera woshaka ubuzari sikororoka sino mutambuka manze mumpagarike hano tubanze tuvugane no musazi abadayimona ati twohereze mu ngurube bamwe azaba ngo ni ingurube 200 kandi ingurube n'imbigura 100 izo ni miliyoni 20
kumusaza umwe noneho utarasaze wowe muzima tacho Yesu atotanga kubgawe kwera ko ari umuremyi mwiza kumusaza umwe yamama ngo dagarika gahunda zose ariko uyu musaza we muzima ingurube 2020 nizigende ariko uyu mugabo we muzima ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro n'imigisha y'abariho ibyo yakoze nibyo byari bikomeye uri umunyamahirwe kubugihumeka mwavuga ngo eme ta kindi Imana yoduha dusigaje iminsi nk'umunani gumwaka ushire moto urutambutse kandi umumotari akama gutwara wazugira gutyo ukabona abandi baraguye naje mbonye mu modoka arenze 30 yapfuye yacu kutayifa kandi nayo iri ukuri cyari imeze neza cyane azamfa imodoka gusa zishashe gusa nta kindi cyabaye nta nubundi gusa nuko Imana yaturemye neza mwavuga ngo eme twari turi kukibenka ndavuga nimba zo kwangura mugufi fa kuba gusa umwuka yo kujamo wowe Imana yakuremye mugufi Yesu akagukwirwamo nuko nguko ukuhuresha kurahagije fa kuba gusa umwuka yo nkwirwamo ndahagije mwamwe ngo ndi mutoya mwuka ntambamo nuko nyine unje uza nicaye gutya mu modoka umunsi umwe imodoka igiye kunsiga ngiye Nairobi neza mbura imodoka iransigana nabwirije iwacu imodoka iransiga neza mpagera ku munota wa nyuma nyibura amaterano yo kwa gatanu ari bupfe kabwiriza n'eposho bamasiga kanya gatoya ngo nize nicemo nana niseseka umugabo umwe yamambwira ngo kushanga uzurya ngo wazabyibushe natiyo mzi wasimba nitendetse ngomba kubanza gukomeza kuba mutoya gahunda zo kwitendeka ziracakomeje mwavuga ngo eme bugiriye ndwara abantu bagira ama complexe bagira ibibazo Imana yakuremye neza Imana ntago ari umuremye mubi tiyibeshe nimba mwabura Imana irabizi nimba mwabura Imana kibazo no kubura Imana idahari ari amanyanga yawe ariko nimba ari Imana ashatse ko murara yeye no kugira umuzobwira abandi ko mwabura ariko mwamurya amafiriti none nimubyegeranye icyakabiri ntaza kubatindira icyakabiri cyiza cyatumye Imana ivuga ko ari umuremyi mwiza Timozi ko be na chance bavuze ngo inyoni zarororotse mu kirere amafi yo munya yaragwiriye mwumva ikibazo wibaza ko mbikunda kurusha umuntu igatumuza imbere ya nshuti zeye wibaza ko mbikunda kurusha umuntu igatumuza imbere ya nshuti zeye umugisha ongera umugisha uhindura umugisha ibyo uzabireba haleluya umwuka yakoze ibintu byinshi mureke mbabwire kamwe umwuka icyambere umwuka yarajenjira mu nda ya Mariya ahamavamo Yesu siko ndavuga ngo ninda y'umwuka Yesu agereye ku isi gutya amabwira abigishwa amaze kuba umuhungu nyine bene ngoga ngo vuga yamanga umwuka witeka ari kuri njewe hari ibintu yabwiye ambwira nkora yarambwiye ngo mbwire ko imbohe zigize gute zibahowe abukene n'ibindi Yesu agiye ari kumwe n'abigishwa agiye kwenda ngo byiza nuko ngenda umufasha kazaza kabana namwe Yesu azuke yamabwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira cyo bivugira nike rero twakira umwuka w'Imana kurimo nta kindi wovuga ngo kuremwa neza nta kindi nuko gusimana yo kwemera kubana nawe no ahuri rero ahuri uzutekereza ngo hano ndi kumwe n'Imana hano hantu ndi kumwe n'iki n'Imana nico gusa kuko ntiwotegeka Imana huwa uzumenya gusa ko muri kumwe nayo handure icyakabiri yemwe impamvu ya kabiri tugomba gushima Imana impamvu ya kabiri n'ikindi kintu citwa nuko ibintu byose dufite hatavuyemo na kimwe bikomoka kuri yo hatavuyemo na kimwe bikomoka abana ninde umuhungu muvandimwe wabyaye impanga papa ukunazifuje ariko sinofa kuzibona ni Yesu uzitanga bukuru wihangane bukuru amaze imyaka myinshi nta mwana afite nta bubwa wakoze ntibigoye nta yindi effort ukora ngo ubone umwana n'Imana gusuza imutanga muvuga ngo eme hari uwo mugaye bukuru nta effort ibamo gusa ikosa tugira ni rimwe mwese amazu ni yaremereye n'amamodoka Imana yarebehaye mwamwumva ko mwasubijwe zira korogate zavuye kuko igega kuduha korogate ninge kuduha inzu imbaraga zirangana
izangwa akira inzu akira korogate ariko twebwe kubera kutabyakira uzambwira ngo yagiye kugwa nk'inzu y'amazi rituna akira inzu korogate uzatureke tuzuyishoboye sibyo korogate mfite mu nzu n'imodoka n'umugore n'abana n'Imana byose yabimpaye mwagize ngo igiye kuduha imodoka se ngize igakora amasengesho nayo se ati mbanze nize ngo inzu hoyaye byose ni ibyayo tinabikomyeho yari nabituremeye yabwiye Abraham ngo nzoguha umugisha abazagukomokaho uzaba umugisha n'abazagukomokaho nzabaha umugisha ni ibyacu imbaraga zitanga izikoresha igiye kuzibiduha rero impanga ntiziziguha ngo yangwa ngiye kuba muhanga banze ko ari nk'inama mu ijuru izo ndama ntizihaba imaze kuduha Yesu ibindi byose n'ubusa hanyuma mwebwe ikibazo mufite mwatoye ibyo mushima ibindi mwarabiretse none ibindi mufite mwabikuye mumbwire aho mwabikuye ibi muri mukorosha mwabikuye mwabona family ifite abantu baba debile nako turabafite iwacu mutagira ngo ni wanyu uvuze dufite abantu babana n'umugo bwo mu mutwe twese dufite abantu bafite nk'ubwenge ariko ntitwobateranyirize dufite aba docteurs aba police titurakora inama ya famille mureke tubadonyangirize mu gatoya byibuze tibikunda kuko famille ntiyokora abantu bahwereye muri famille bagafa twari duhari baza babororosa gusa bakabumba kanwa tacu twokora twari turi kukira umunsi umwe gutya umuhungu umwe dufite umuhungu ngo nibasabwa w'inshuti yanjye yabyaye umwana agera amezi 6 arapfa havana umwana wa kabiri arapfa numva kukiriya abantu bamama mubwira ngo yiwe ngo basa ngo nta mwana uzongera gufa namwe barakubesha uzobyara umwana w'umusozi se gusa wenda ntazofangana naba ariko azofa wenda ari mukuru ariko azofa nawe tibakubeshe tibagukomereshe mu kinyoma tibagukomeze mu kinyoma gusa wenda ntazofangana naba ngaba ariko uzobyara umwana utazofa gusa cyo twosaba Imana n'umwana uzomara iminsi hari umuhungu warugize amaranga mutima baho umugabiye umwana arakubesha ntawo kugabira umwana papa ibyo ufite byahone aramufite ntacabaye barakoze twarasenze Imana yamuhaye umwana aho ngo bafite nyuma y'abana 3 bafuye afite umwana ameze neza ibyo dufite byose bikomoka kuri yo Bwana asifiwe icya gatatu muraza kubisoma mu mubwiriza ibice 5 umurongo wa 18 kandi umuntu wese Imana yahaye ubutunzi n'ubukire ikamuha kubirya akiha umugabane we akanezezwa n'umurimo we ibyo ni ubuntu bw'Imana ni ubuntu bw'Imana kuko bamwe bazabona ibintu bakananirwa kubirya abafite inzara akunzara nagiraga muri interina none ubunyensiga nzama ndara ntariye ntacabaye yemwe turi kumwe icya gatatu kiza gituma dushaka ngo tugiye gushima Imana n'amasezerano yayo amasezerano uko Imana yatanga yakomejwe uko umuntu azafungwa n'urugero ntanze cyangwa umuntu akarwara bikubita ngo Imana yavuze ngo uzogukiza itobe bivuga twogira gute none ushakaga ntiyo bivuga kuko twese ntimwamona mureke babwire rino jambo amasezerano yasohoye niyo yoroshe atarasohora niyo akomeye amasezerano atarasohora niyo yagira nk'imbaraga akoze umunsi nakoze ubukwe gutya turi mu bukwe numva umuntu aranyongoreye ngo uzomara amezi 6 nta mwana undi yamanyongoreye ngo nyuma y'amezi 6 uzobona umwana w'umukobwa bazokubera umugisha ejo undi ndi musasa sinzi ko twataramye gutya Imana yambwiye ngo taha tuzoce ni Kigali Imana gwaye umwana w'umuhungu sawa muzi kuntu ivyo bizoryoha nivyo bya mbere nta kindi kintu kingana naco kwicara gutya ufite ubukene ruketo rwahengamye umuntu akavuga ngo ngo uzobimbwa ufite isezerano Imana ngo uzoba umugabo ni byiza ivyo bintu ni byiza cyane nta kindi kiri inyuma yavyo taki wo twokora Imana izitubwira tutayibwiye ikazi kasanga umuntu ufunzwe ikama ngo yoze wowe uzoba umuntu ukomeye muri kino gihugu akaza ataramana n'abandi bose ndi munyishinge nje uzoba umuntu ukomeye amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami Yesu isi ni nabaho ijuru rikaba uwizera azabona ayo masezerano mwavuga ngo eme Yesu akuzi ko kongorezwa mwe papa ko mfite kino kibazo Felix wigira ikibazo papa nzokugirira gutya mwavuga ngo eme yemwe mufite amasezerano y'Imana nimba mudafite amasezerano muragowe n'ukuri kw'Imana nimba mudafite amasezerano y'Imana nimutarame cyane mubwira Imana yogira icyo babwira yabwiye Ana ngo nzoguha ta bindi ga blague
yabwira Aburahamu ngo kugira umugisha wowe uzarurwawe Imana imuha umwana Imana gantizibesha no tutafite twojaye pasta umuntu ari mu gukora ikosa muri leta zose umuntu turi kumwe bavuga ngo yeme umuntu yakora ikosa gasi muri leta zose bakaza bakavuga ngo ufungwe imitungo yawe irafatiriwe abana ntibaza bayiryaho umugore ntazayikoraho ibigize gute ikintu kitazagifatirwa n'amasezerano leta izi gufatirira ibintu Imana ikavuga ngo nzogufungura ngo uhe ibintu kibaza uzopfa gusa kuba uri fite amasezerano ntazafatirwa inandese ninde we mumbwira umuntu we yafatira none nimumbwira umuntu we yabuza ntasore mumumbwire uza wanga umuntu ukagira ngo uramuhambye ukamwege hari umugabo nzi ufunzwe amezi 7 baramufunza amezi 7 avemo asanga baramurenganyije aburana $35 muvandimwe yaza ntera makuru bongera bamusubizamo navamo bazama $35 ziwe nababwo nibaze baranje bamfunge bazimpe nibaze bantware kumara amezi 7 wicaye nubwo bisa nkaho bigoye ukavamo hari amasezerano yacu mureke mbabwire muzi mpamvu tutatugira ku bintu bimwe tutatugira ngo wa musozi we ngo va mu nyanja ngo utabwe ngo va ku nguhanga ngo utabwe mu nyanja abura ngo tureba aho twawutaye tugakomeza kureba aho ushinze kibiza bikunda tutatugira umusozi ngo va uri utabwemo mu nyanja akureba aho twawutaye twatureba hahandi kutarahaguruka oyaye reba aho wandi kutarashika gusa uzureba gusa kutarashika nimba gukireba umusozi tiwizeye wasenze utizeye Imana ntakindi twitura izizika kubwira abantu babo urafite abantu cuma uzogukomeza ikama yigendera ko sigara papira wenyine ngo sikundi yabivuze ngo cyangwa se yabivuze niyo cyo ntakindi ndusha famille yacu ntakindi nakiri umukozi w'Imana James uri hariya n'umuvandimwe mwamwegereje inshuti yanjye muto muri famille uzunshigikira ntakindi ndusha muri famille ntakindi gusa nuko mfite agakarine gusa nagakarine kandi hani nyuma hanze ngo Imana zo gukora ABCD no sari kindi abana benshi batari mu masezerano ni nkakavuyo ahubwo wogera babiri bazokugeza yugiye umugore utari wisezerano ahubwo none wogera nyine wobugumye ko nguko wari wimereye none murashaka iki dufite gita no se twaje gutaramutsa dutahanike hari mutwa mutani faranga gutya tuzutahana amasezerano kandi amasezerano y'Imana n'Imana itazibasha kubesha mwavuga ngo yeme yo ni impamvu yo gushima timaka pana bizabindi by'abana ngo twoshima Imana itarakora ho yeye twadushima gusa impamvu tufite amasezerano nayo turashima itarayakora nuko twabonye ko ari umugabo wo kwizerwa uzuvuga ibintu yokora hasa kwa nzo gukorera kino mureke mbabwire ikindi kintu hano ho bigitaramo imbarara akabigitaramo hano hepfo akabigitaramo hano hirya akabigitaramo ibitaramo zose bifite amatema atandukanye Imana izayicara ikamenya amateme y'ibyo bitaramo zose izeje mu gitaramo cyo gushima ibitaramo byabaye byinshi kabura hwije izeje mu gitaramo cyo gushima kuko hari abantu cubaye uze ndagushaka aribyo nshaka kugusaba cubaye uze ndagushaka aribyo nshaka kugushimira oje oya tuvugisha ukuri mureke namwe nimuvugisha ukuri nimuvugisha ukuri yewe ndashaka gusaba miliyoni uze tubonane uzamukureho telefone ariko umuntu yakubwira ngo uze ndagushaka nguhe miliyoni uzutega moto uzutega moto iki gitaramo rero igitaramo cyo gushima ni igitaramo cyo kubwira Imana ngo uze tukugurire soda aribyo wadukoreye idafite umwanya wo kuja ibera hose icyarimwe ariko bzoba ngombwa ngo mureke ntora ahantu noje abangaba ninja bibakoreye aribyo nabakoreye batanasabye ariko abangaba reka nje kumva kubazirikanye ibyo nabakoreye gushima no kubwira Imana ngo nari nshonje none nangiza nkubwira ko ifu yashitse mu nzu ifu yashitse nico man mfite ikibazo cya minerval abana biga gushima no kubwira Imana ngo man ya school fees watwohereje abana barize turabikuzirikana wagize neza wanesa sifiwe ninde muntu wanga kumva ivyo bintu ninde muntu wanga kuzumva inyungu rero babwira inyungu zitatu zatugira zitatu iyo twashimye turi kumwe bihereza Imana icyubahiro biha iyo twashimye Imana ivuga ati abantu bampaye yeshima ubundi hari ibinyoma byiza bidafite ico bitwaye ni nguku wenda sindagera kwa ndeda sindagera kwa Oscar kuko Oscar akabamo ngo Felix we ngo Felix yaransuye cyo ikinyoma cyiza kidafite ico gitwaye baba kubesheye none sindagera mu wiwe
akamavuga pastor ndagushimiye ko ntumva umuntu wese zamagenda yishimye wamushimiye mu bantu uko yakoze kira kintu kandi ataragikoze gushimiye twashimye biza bihereza Imana icubahiro. Mureke mbabwire kano kantu. Bwana Yesu asifiwe. Shaka setanda Satani izishaka ngo dusenge ariko ntidushime. Iyo tugiye gusenga Satani kabona igira tubujije tukanga tugasenga izutegera mu gushima. Noneho kugira ngo abandi nibaje gusenga ibabwira ati mwaritse kuvunika nabashaka barasenze Imana ntiyabasubije kuko ntiwumvishaga amashimwe yanyu. Akomera kumvise noneho kudashima kwacu ni uguca intege abandi barafite umwete wo gusenga. Ko Satani zamyabwa ati mwa nose kumuraje gushimike ngo Felix yararwaye ngo yarakize none se ko bamusengeye mbona batashime hano urwaye wenyine n'aba bandi bose bamusengeye tibige ntaco yakoze Imana yanyu ntacize ikora nimureke kuvunika. Iyo twashimye twabwiye Satani ngo Imana yacu yarakoze. Aho mitenishiza mu yindi point ya kabiri inyungu ya kabiri biza binyomoza Satani urugero nararutanze ubushize mureke ndutange hano soze. Nanicaye mu cumba fata nkunda kwiconnecta kuri kano kamashini ngafata telefone nkiconnecta. Noneho mu gihe ndiho gutya umwana aravuga ngo mama ndashaka kujya kureba papa ampereze telefone ndebe katuni. Nyina mama mubwira ngo ntibishoboka isoko arayikoresha tari buguhe. Umwana yakomanze mu cumba araza arambwira kagakobwa kanje ndagakunda ejo ndi yankore ikintu cisa ndamukunda cyane zo muzana mu gitaramo twagiye kuryama gutya ubundi muzamubwira ngo nzane nyina uriya mwana niyo nshaka kuzana niyo nshaka kuzana ko nyina agira ubushango kugenda n'imodoka arabyanga niwe watumye ntabona imodoka Imana ntiyofa kumpa imodoka arayanga. Noneho kasa kenda numva umuntu arankanguye tuzuka arambaza ngo papa none turaryamye tugejeje saa kenda utansengeye nani twaryamye ndaruha ndiryamye ndasenza tugejeje saa kenda udasenze muze twatangiye amahombe ya saa kenda kandi niba turi yarananiye ubusanzwe kubera umwana. No karaza karamwe ni mu telefone namanye mu hatutavuganye akira yaje ifite gutya yamabwira nyina ngo papa rayimaye papa gise gute gushima no kubwira Satani ngo yaradusubije. Haleluya Satani Yesu yagize gute yaradusubije. Mwavuga ngo eme umuntu uzudusaba gusenga umuntu uzutubwira ngo nidusenge ni nawe uzudusubiza uzutubwira ngo dushime niwe wadusubije twibinanirwa gute Yesu yaradusubije kuko twosengaga ntidusubizwe biza binyomoza Satani. Nigeze gusenga iwanje umunsi mwe akimuntu afite ubuzutse adakora ibintu nka bitatu. Icambere aza yihana aza yiregarega ubusa muzamuvugana amagambo abiri ngo manu mbabarire yiwe apana ibintu byacu byo gukorogana umuntu akazamereresa rufuku neza gasinzira kamererwa neza karenzaho ji umuntu ufite ubuzutse siko azamera azakomeza kwirega muzamuvugana amagambo ngo no nacumuye. Cya gatatu azasenga bo mutora ngo nasenge muno akamara isaha kandi twaje mu materaniro ntazarinda amahombe mu matangazo. Icya gatatu mu buzima bwo gushima Imana izimuha urukweto kamone yakoze ikintu gikomeye yabona akamambira akamona isi yashize ariko mutamaze neza kubikigugu neza ibyo Imana yimugeze nkaha ngaho wa mugano wa mugabo neza amaze kubirambirwa azabona amafaranga ngo aracarimo yegeranya amashimwe ntashime yabona inzu ngo aracarimo yegeranya uzokusanya na ryari. Nishimiye ko data wa twese yandikishije urukundo rwe mu by'Imana yavuze byose ntakirutiki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda ninde ubwiza bwe ko mwijuru zajambira iteka ubasa irimba ryani Yesu nikija kumundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda ishishiriye ko Yesu ankunda
abantu banzi singiye kwihaya abantu banzi twobana mu mahombe iminsi 3 utarumva njewe ibyifuzo inzu amamodoka nukuri uko Imana sinza ndenze iminota iki ndambwira Imana ngo Mana ntanzungira ndashaka inzu pointre tabindi byawe ngo byo kuzwa ngo no kuganya shame nigeze kumanuka guki wanje umunsi umwe abantu bahazande mwamariza muri kagahanda kabe ngeze munsi ya busheri gucya ahantu habi umutima uramwagwa ko uzi ibintu Imana yagukoreye tiwofuka amahano namamvukamo Mana ndagushimiye ko wangiriye neza ndamaganya ngira ndamaganya umuntu azama uyuganye so biravya ngo mukagira ico mwiganyira ibyo mushaka bimenwe mubisabiye mubyiinginge mugize gute Imana yo bimenya tubisabye cyangwa tuyishimye ukayibwira ati iki turagikora aho kubera kuri umugabo mwiza wo kwizerwa uzokingirira neza ayo ndabizi yemwe ikindi bizabinyomoza satani bizabinyomoza satani bizabinyomoza cyane umugabo umwe baramubwiye ngo yabyaye umwana umugabo bita Johnson nimba Johnson Hacking nkuko nguko baramubwiye ngo umwana wawe ni igipfu ntagomba kwiga kuri iri shuri ntagomba kwiga hano yapfuye afite imyaka 76 yari afite ikibazo cyo mu mutwe bamwandikira agapapuro ngo umwana wawe ntagomba kwiga kuri iri shuri afite ubwenge budahagije ntagomba kwiga hano afata agapapuro arasoma ngo umwana wanje kubera ubwenge bwinshi ntagomba kwiga hariya bamwandike ngo umwana wawe ntafite ubwenge ku buryo yo kwiga hano iwe arasoma ngo kubera ko umwana wanje afite ubwenge bwinshi ntagomba kwiga hano aramusengera aramwigisha umwana yakoze icyo bita yakoze akantu bita nimba ari ngo anakantu kaza gapima ikirere uko kimeze nabyo ko akita mu cyongereza yewe biterwa niki biterwa n'ukuntu wakira shimwe ry'Imana mwamona rino pendo utu twatvuga ko muratubona turimo imbere ntimwamutubona niko ishimwe ry'Imana rimeze ishimwe ry'Imana Imana izigukubita ikigeragezo ni karino pendo ry'inyuma ariko imbere harimo ishimwe wowe ntukaza uzoza wakira ikigeregezo uzoza upfundura habamo ikindi kintu mumbwira abantu bose muzi bakomeye muri Bibiliya ngo Yosefu ngo yabaye mu nzu y'imbohe ngo ariko yaje kuba umwami namwe nimujega mu nzu y'imbohe hamwe ngo Dawidi yabanje kuba mu ishamba ntago yazise gutonda ngo ambaye umwamikazi bamukumije myama afite ku myaka 17 agaruka ku myaka 30 yisubira mu gihuru mumbwira abantu bose muri Bibiliya muzavuga ngo Abraham ngo sekuruza wo kwizera nari mfite gateme imeze nk'iyandama yizi ivuga ngo nimba atari wowe ninde nimba atari none ni ryari niyo teme nari mfite nimba atari wowe ugomba gushima ninde none nimba atari none ugomba gushima uzoshima ryari nimba atari wowe ugomba gusenga ninde usenga sasa none nimba utasenga none uzosenga ryari mwavuga ngo yeme nimba atari none utanga amaturu ni ninde none nimba atari none ni ryari niyo teme nari mfite nimba atari wowe ninde Paulo na Sila waliomba Paulo na Sila bari muhira basenga bari muhira oya imanza tubaze twumvikana nyabona basenze bari muhira bari he aho none mwumva ko ibibazo abandi bazabibyaza umusaruro imiryango ya gereza agiye gufunguka basengeye muri gereza mwebwe timwite kuri situation y'Imana yo gutereka wowe reba ico ushinzwe iki muri gereza bazasengera ku musozi bazasenga imuhira wosenga kuri Serena wosenga uri mu nzira wosenga wawivugisha wowe gusa aho Imana zo kugeza uri mu modoka wosenga aho Imana zo kudibura hose wowe gusoza ukora ico ugomba gukora mwavuga ngo yeme biza binyomoza satani ngena gusoza kandi abanyabwenge bose abamuzi nabo mutazi yamwe ngo akiruvuge ndabashimiye ko mumpaye umwanya akavuga ibyo avuga yasoza ngo mwakoze kumpa umwanya siko bavuga baza batangira bagashima basoza ubwo utabikoze ufite ikindi kibazo vuga umurakoze kumpa umwanya akavuga yasoza umwakoze kumpa umwanya niko abanyabwenge bose baza bavuga baza batangira bashima bagasoza shima gushima ni password icyanyuma yemwe kugira ngo nicare icyanyuma nuko biza biduha uretse gusa ibindi byo mu buzima bw'Imana byo mu mwuka n'ibindi muri buno buzima biza bituma umuntu agira amagara meza mukecuru mwana ngo stress ni karaba ngo stress ni amawazo baramane stress ni iki mukecuru ngo stress ni amawazo muzika zake tudashima yemwe turi kumwe mwavuga ngo haleluya iki pasta gushima biza bituma abantu bagira ubuzima bwiza uti gute rero none kudashima
ni icyongorero cya satani kiza kikubwira ko ntacyo kuvuga ufite, hari ikindi kitarakunda. None umutima ukamuhagarara ukagitegereza utaziga Imana izogikorera. Gushima ni ukubaho unejejwe n'icyo Imana yakoze. Nje ntimuze ya myaka yose nari ngo mfite umwana umwe, ntimwari ubushake bwanjye habe na gato, nakaza nifuza uwundi mwana. Ariko umuntu wese twahuye wese akambaza ngo Felix ngugira umwana umwe, ati n'umwe. Urucyafite umwana umwe, ati n'umwe. None se umwana umwe nkafata umwana umwe arahagije. Suko nari nzi ko abana batandatu 10 atari beza, data yabyaye 11 ni beza. Ariko umutima wazo umbwira ati hahurane ngo gushima ufite ugira stress y'uwo udafite. Ha wo mubura, ha ingumba ntizihari, ha uzakoze iki? Hanyuma abandi batsinze bamaze imyaka 10 batarababona uko nguko nawe uraje mu waganya kandi wowe shimo uyu nguyu ufite gusubwira Imana amaranga mutima wati umpaye n'uwundi mutima wanje umererwa neza, wowe batatu nomererwa neza. Ariko umutima wanje wari unejejwe n'umwana umwe, nta stress nari mfite. Ntago muvyumvise kubera ko mwamwumva gusa iyo mutavuze abana mwamwumva mumerewe neza. Mwumva icyo nshaka kuvuga. Nari ntegereje abana benshi ariko umutima wanje ntwari kuri abo ngabo ntarahabwa. Nari nishimiye uwo mfite. Umunsi madamu yagize ngo abitekerezeho natasha rimwe sanga kararira kurerizwa niki ngo ngazomara imyaka 6 afite umwana umwe. Aho wosanga ari wo Imana yatugeneye kuzanira abantu hano amaze imyaka inga bataramubona. Wowe wereka kurira akanga kuzanduka avuye ugize Imana turakabonye stress zirakwisha. Jewe si hari umuhungu umwe bambwiye Kigali ugira stress azamaguhamagara akamatekeza amafaranga uri umuhe mutaravugana. Mwabona nagurya akamakubwira ngo umuhe 400 wamuhijana akagenda afite umujinya kuruta uko yaje ndayafite kubera yivunjiye arihereza arayakwaka mutarabonana arayiga ayagushakamo agukora mu mufuka uyamwime akamatahamerewe nabe. Niko mumeze mwagize stress y'ibintu Imana izobaha kandi rimwe ngo mwanavuganye nayo bamwe abandi yarabibabwiye timunanashima n'ibyo mufite ariko muhaye mudasinzire kuzo Imana yabahaye. Bose mwebwe mumeze gutko ngoko. Wanesa sefiwe nose mwebwe mureke mwebwe muzi timwabona urupapuro ntimwabona ko urupapuro za rworoha cyane ariko ntuzi ko zarushana hantu bakasa nk'abarusirinze bakoresha kandi kagasashika kama kagubarara kagakomera kuryo topfa kugahina. Amashimwe no gusiringa ibyawe kuri ibintu byawe uzoshimamo Imana cyane kubishima ukabishimiramo Imana. Ni assurance bazokunyaga ibindi bizowashimye ntibizovuga kugenda. None umuntu aguhaye nawe umuhungu muri Kenya yishuri muntu mwarambiwe cyane ngiye gusoza ni mwihangane. Umuntu bamukubise muri Kenya yabwiye ko umuntu reka mwishurira inzu amwishura ukwezi kwa mbere kwa kabiri kuri bonane ukwa mbere kwa kabiri kuri bonane. Wa muntu yamagira akamenyero ngura muntu azamuye ifaranga yamaze ikopa. Noneho akazabwira abandi umuzombariza runaka ngo twarataramanye ngo twarabanye usinzi ico twapfuye. Abandi bamagira ngo bafite ikintu bafuye cyatumye hagarika amafaranga bamwekoze ngo niki ntuzambe ifaranga ahubwo ngo ashimire yamamenyera gusiwe aramenyera kubera kudashima kwiwe narabikupye. Kudashima no gukupa imigisha no nawe bitekereza gasi ndagushaka akira amafaranga 10,000 uriyafashe urirutse gasi ndagushaka akira amafaranga 10,000 uriyafashe urirutse. Nuzi wowe ubwo buzima nanje ntayo noguha apana Imana nanje duhuwe sinopfa kongera kuyaguha. Nuzi wowe ufite ubuhe bwenge Imana iguhaye umwana wa mbere ntushimye kera utangiye kuruza umwana wa kabiri kera wowe utangiye kurira utarashima n'uyu nguyu kubwira Ana yarafite bangahe sumwe gusaba tubavuga ngo ma ndamuguhaye nawe mwumva iryo turo yemwe kubera ikintu nkoreye nta kindi kubera katavye ngo atanga amafaranga 1,000. Twese iyo tumaze kuremba hano twese ngo mana ngo nunkiza nzogukorera yikorere utara nunkiza ngo nzogushima shima utararwara shima gutararwara niko kwiza buku gushima ni assurance y'ibyacu. Ubabwiye Imana ngo kino wampaye nakigushimiye nta muntu wapfa kukinyanganya gutya gusa wakirimo ishimwe ry'Imana. Bene na chance niba nsorejeho n'abashuti banjye murabazi ndababwira indirimbo zabo namwe dukore logique tubijyanarizeho nicare. Imana yarababwiye ati tuge Imana izabaha umwana w'imfura
azababera umugisha. Umwana w'imfura azababera umugisha. Baramubyara kwezi kumwe 2 3 ico nzi ntegereje umwaka amezi nka 3 4 5 6 aho ngaho 6 bikubite mu cumba basanga umwana yapfuye. Nibo babimbwiye apana ngo namakuru. Nibo babimbwiye n'umudamu wabimbwiye twicaranye. Yicara arabaza ngo mana nabahanuzi batubeshe cyangwa abana n'umugisha. Ko tuwe ngo uzatuba umwana azatubera umugisha bitevye uyu mwana. Uyu mwana wagiye bakubita imyaka ingahe bamaze indi myaka iri hejuru y'5 batarabona umwana. Mwumve umuge ubuzima n'ubwa mbere ifeza n'imyambaro migisha ijambo rye rirarema jambo ry'Imana rirarema nawe nungwibeshe ibuze irabikora rurema ninjoziranye. Bwana asifiwe. Izo ndirimbo zose kindagira ngo muzumve. Nahoraga shimwe y'abandi karebera mu madirisha abandi batamba. Bwana asifiwe. Ayo makuru yose mbabwiye ayo ni umwana umwe wapfuye. Imana yabwiye ngo azababera umugisha. Bafite 3 beza bameze neza, bafite visa ya Canada y'imyaka myinshi, ya Australia kaba nange kuvuga ibindi byabo. None mureke mbabwire inzira imwe mu bibaho byose muhoremo mushima kuko ari byo bibakwiriye muri Kristo Yesu. Uzogira ibibazo byinshi uzushaka nsunsika ishimwe ry'Imana. Wende ukazutora ikibazo ikibazo ntarande vuga dufitanye taco no gikoraho taco no ndagikira gute wo gusushaka muri bino bibazo byose wamushaka kantu ushogora ugataka ngakanta kagushimiye wangiriye neza. Mwavuga ngo amen. Imana izi gukorera ibintu byose ariko Satani yaduteje amaganya tugira umutima uhagase. Umutima uhagase niyo mpamvu abantu batazabona ishimwe ry'Imana. Iki Imana yakoze none nimba atari wowe Yesu yakirije ababembe 10. Yesu yakirije ababembe haje agarutse gushima bangahe kwa none ni wazirikanye abandi soza no kubatera igipindi. Nza numva abantu benshi bavuga akamahaguruka hano ni mukanya nabanyara abantu banditse ngo barashima. Nimba ari bitovuga ubireke kandi ntiwirirwe waka umwanya mu mutima ubiha agaciro kuko hari ibintu byose bitazabivugwa kandi kugera hano imbere warangiza ukamuhagera ukamutangira ngo yego mfite ishimwe rikomeye ngo Imana yumve ko nshimye. Kare watse umwanya warangiza ukagera hano tunatubwira ico Imana yakoze warangiza ukatubwira ngo kandi ngo ishimwe riri mu mutima muzoshaka abahungu 3 bikanise bamukubite gugo nico kibazo afite. Wowe watse umwanya wo kugira gute wo gushima ugeze hano tuwushimye warangiza ngo Imana yumve ko ishimwe ryawe ririmo harya wari wicaye mutima wari wagiye singira ngo wari ufite singira ngo wari wicaranye. None nimba wowe watse umwanya vuga mwizina neza icyo Imana yakoze. Undi muntu ufite ico kibazo asubizwamo imbaraga kandi nimba igihe kitatwemerera kuvuga shima mu mutima. Esko mbivuze neza mwavuga ngo amen. Nimba ibihe bitatwemerera kuvuga shima ntabyo kuza hano ngo urabona ngo ishimwe ryanjye ngo Imana ngo ikira gute ngo nimba ngo bizumve ngo biri mu mutima cyo oya kere watse umwanya ukumaza umwanyaga umwanya twari kusirimbamo kandi tukasirimbamo twatwira ngo turasimba wowe wawe ushima. Imana ibaho umugisha mwakoze kwihangana mwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah. Usenga